Ya, kalau kayu mah keras. Udah kulit telur. Sakit juga, Bib? Colek. Jadi nggak sampai 2 detik nih ya, saya tekannya. Illahil khaliqil akbar. Allahu akbar wa qudratan ma'al khaliq. Allahu akbar. Allahu akbar. Colek. Bonus. Diskon. Ya. Ada ini colek doang tuh. Set. Kami berlatih balapsi. Sehat selalu, Bib. Amin ya Allah ya Rabb. Red. Cus. Hiji maning. Hiji deui. Colek. Innalillahi. Innalillahi. Colek, Bib. Red. Cus. Cus. Allahu Akbar, walillahil hamd. Red. Masya Allah, Masya Allah. Kaki nggak suka kebas, Bib? Dengkul ya? Bukan jatuh? Buat ini kalau sampai 3 hari ya enak aja gitu ya, kelapasan. Terus, colek. Coba pakai telur boleh dia. Kalau mentah ya. Kalau mentah nih. Gula. Kalau pakai kayu boleh sakit. Ya kalau pakai kayu mah keras. Udah kulit telur. Sakit juga, Bib? Colek. Jadi nggak sampai 2 detik nih ya, saya tekannya, cuma numpang lewat. Tuh. Numpang lewat, Bib. Numpang lewat, Bib. Tempel 2 detik. Coba 3 detik. Patahan. Jadi kayak paku, Bib ya? Iya. Kayak paku. Padahal telur ya? Oh. Allahu Akbar. Kalau nggak ada penyakitnya, orang biasa. Itu begini. Itu, Bib. Nah, ini kita kurang nih kanannya. Nggak terlalu. Udah. Cus. Red. Cus. Getar badannya Habib. Allahu Akbar. Luar biasa. Wah, punya lambung juga, Beb. Yang mah nih. Allahu Akbar. Beda sama tadi, Bib? Hah? Beda? Sakitan mana tadi? Saya masukin lagi sakitnya ya? Jangan. Ya, miring, Bib. Ke TV, miring ke TV. Adorin aja, Bib. Pelan aja, Bib. Akuan, Bib. Biar Pak Miki. Ya, kita nggak ada sakit tadi.
Colek lagi, Bim. Red. Red. Colek lagi, Bim. Red. 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 Maksudnya dia ketawa, kita lagi ngerasain sakit ya? Sedih ini, tahu sedih. Saya malu jadi. Habib Latif, Al-Habsi. Allah. Allah karim. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe. Jangan lupa di subscribe ya Apanya? channelnya Official. official Mustika Cijago. Mantap.